mwongeye kwirirwa ubuno no tunyarukiye mu karere ka Musanze mu murenge wa Nkotsi mu kagari ka Kayumba mu mudugudu wa Nyirabutaru aho tujye kuganira n'umuvuzi wa gakondo. Kibaza uti ese koko ubuvuzi bwa gakondo buracyariho buravura? Ese koko nibyo? Reka rero tunyarukire Musanze turebe ubwo buvuzi uko bwifashe ndetse nuko bavura. Fata irihembe iribe gitarwaze gwangwakuzi rifasha bari hirya hose. Fata ayo mafaranga ya utereye hasi uyashikire kozaho amafaranga yawe uzamu. Oya. Ulakozaho gucyo uzamura amafaranga yawe. Manika wayabonye azamuwe niki? Azamuwe n'ihembe. Ico gisima bagutezereka tugiyukuremo. Ico gisima bagutezereka nyukuremo gifite amaguru 17. Uzashimira? Uzashimira? Utanze amafaranga he? Nibiza gukunda uri butange ibihumbi 30 nabingahe? Na 2. Mbate mukaka gisima bamusize mbate mukaka mukimukuremo. Mukimukuremo mbate mukaka. Uko aya mafaranga zamutse mbate mukaka ndagira ngo kigisima bamutonga mbate mukaka mukimukuremo. Kwa ico gitambara. Gikuleho. Ico gitambara gikuleho. Mbate mukaka aho bagisize igisima mbate mukaka. Ndagira ngo gihubuke mbate mukaka gihubuke. Mbate mukaka mu gihubuke. Mbate mukaka gihubuke mbate mukaka. Wabonye igisimba bagusizemo. Wakibonye neza. Nyiriwe. Yego. Karibu. Yego murakoze. Injira. Mwana wanje amakuru yawe. Ni meza. None si kugeze hano uri kugenzwa n'iki? Narwaye mu nda. Horaga harambya. Nta hantu nivujije hose narahageze biranga. None bandangiye ngo ni kwa Nyiragahamirizo ubwo naje ngo ndebe niba mwamfasha. Ibyo byose ndi umuvuzi wa gihanga wa gakondo wa kera. Ubwo rero nubwo nshaje ariko mfite umwana ndi umukecuru kubibona. Ariko mfite umwana wabibasha kubikora. Uyu ni umwana wanje. Ndi umukecuru ndashaje ubuvuzi bwa gihanga ndabumurazi. Nanje nabazwe na nyogokuru. Niko madamu. Ubimaranye imyaka ingahe? Bimaranye imyaka 6. Imyaka 6. Ni bande bakurangiye ahangaha? N'abantu bahandangiye baravuze ngo ndamutse ngeze hano ngo bamfashe. Bimaranye imyaka 6. Wumva se munda yawe harimo iki? Umva harimo nk'ikintu cicara kiri kudihagura. Wazanye amafaranga y'ikiro cy'ijana? Nakizanye. Ngaho giterera aho hasi. Mbata mukaka yamba umuzukuru atanze igikubanzira mbata mukaka. Igikubanzira atanze mbata mukaka. Ucakire mbata mukaka. Kira hano kabiri. Fata irihembe iribe gitarwaze gwangwakuzi rifasha bari hirya hose. Fata ayo mafaranga ya utereye hasi uyashikire kozaho amafaranga yawe uzamu. Oya. Ulakozaho gucyo uzamura amafaranga yawe. Manika wayabonye azamuwe niki? Azamuwe n'ihembe. Ico gisima bagutezereka tugiyukuremo. Ico gisima bagutezereka nyukuremo gifite amaguru 17. Uzashimira? Uzashimira? Utanze amafaranga he? Nibiza gukunda uri butange ibihumbi 30 nabingahe? Na 2. Mbate mukaka gisima bamusize mbate mukaka mukimukuremo. Mukimukuremo mbate mukaka. Uko aya mafaranga zamutse mbate mukaka ndagira ngo kigisima bamutonga mbate mukaka mukimukuremo. Kwa ico gitambara. Gikuleho. Ico gitambara gikuleho. Mbate mukaka aho bagisize igisima mbate mukaka. Ndagira ngo gihubuke mbate mukaka gihubuke. Mbate mukaka mu gihubuke. Mbate mukaka gihubuke mbate mukaka. Wabonye igisimba bagusizemo. Wakibonye neza? Wakibonye neza? Ico gisimba wakibonye neza? Gifite amaguru angahe? Reka tugihambure turebe cyane cyo. Kivuye hehe?
kivuye he ndaho kivuye hangaha si kivuye hangaha reka duhamure turebe icarico reka duhamure turebe icarico wabonye ikintu caraga mu nda yawe wakibonye neza wakibonye amafaranga y'abakuru yaterere hariya lambikaho arimba wibeshebera kureba lambikaho ngaho mbate mukaka mwakire igikuba cy'umuzukuru wanyu mbate mukaka inyamaswa bamuroze mbate mukaka murakoze kuba muyikuyemo asama nguhaye imisi 3 cyo gisimba ikuvuyemo umutima wawe no gufuma hanje simba kugira ngo abayagize hasubiranye sawa mbona umva watangakira abandi murakoze nawe urakoze gushima sawa n'abantu uzagenda babyira no tugira imbaraga zitandukanye cyane uretse abantu bagenda batwitirira ngo turi bakana kaoya twebwe ibyo dukora ni naho hantu uzabona umwana ukorana na nyina abandi bagenda bikora mu bwisho nje mbikorera tubikora ku mugaragaro mwana wanje ndagukoreye n'umwuzukuru wanje n'umuhungu wanje mwana wanje none turakuvuye uzagaruke kudushimira utubwira ko wakize urumva mwana wanje yego murakoze ugira urugendo rwiza kuva muri 80 ndi umuvuzi wa Gihanga naravuraga abatabyara abatademaraga abajinganye kudashaka abagabo kurutsa ibintu byose none ubwo njewe ndisaziye none nanje ndi kugira ngo mbiraga umwana wanje nkuko nyogokuru yabinsigiye nje nyiragahamiriza nanje ndi kugira ngo umwana wanje aje arakomeza gukora ubuvuzi bwa Gihanga bwacu bwa kera bw'abamama n'abadata basise jewe ndashaje najaga zashira nkaja muri Gatone nkaja zandusu nkaza hehe na hehe none ndagacecuru none mbiraze umwana wanje muraho yego muraho yego dogita muraho je kwivuza ni karibu murakoze kurama inkweto bene kwicara ku gicumbi cy'abakuru oyicara ngaho nicaye ndamuntu wicara kwa muganga hinyamaguru urarambiriza amaguru ku gicumbi cy'abakuru mbate mukaka uyamba umwuzukuru mu nyambi wagwaye ibiki mugabo narwaye banteza ibintu mu mutwe inzogera zirazimvuga mu mutwe sindyama n'iyi nzu ubonye umuntu ayiruka ntaribwa cyane mu mutwe umubiri wose wapi nta kintu nta hamwe muzima na hamwe uyimaranye igihe kingana iki amezi 3 umugore wawe n'abana bawe bari hehe umugore wanjye arahari ariko abana banjye sinzi bagiye nabuze umwe undi nawe mperutse kumushaka yajanywe n'iki ntabwo n'ibyo bintu banterereza mu matwi yawe wumva harimo iki n'inzogera ziba zirimo no mu mutwe wumva harimo inzogera mu mutwe inzogera mu mutwe zazirimo mbate mukaka izo nzogera mbate mukaka bamutenye mbate mukaka ndagira ngo uze kuzikora mbate mukaka none ubwo ngubwo kugira ngo tubigukuremo yego uremera ndemera rwose ndabyemera gutanga amafaranga nangahe zara amafaranga y'umutejana hangahe igice cy'ijana kire terera ngaho uri kubona ukuntu tujya ko kuvura nimwe mubizi wabireba kugira ngo ukire guhaye impano mwana wanje kandi ayiguhaye ikaze bwamuvura akire umuca amafaranga mbate mukaka ibyo basize mu uyu musaza mbate mukaka ndacyari umwana muto mbate mukaka ndagira ngo byose bimukure mbate mukaka
mukecuru amafaranga mama uwo muntu ngaho mufashe mama ndagira ngo umuntu abare mu nshobozi mu ubushobozi uriya mugabo wanyambaye amafaranga yanjye 360 muyanyishurize ayampe nyabone nzabahemba mu babyeyi mu nkize n'izi nzogera ziri ndimo n'ibi bintu byose babanteza mu binkize ubushobozi n'ubwanyu naje mbagana munsayidire babyeyi. warangiwe nande? Narangiwe na Serugendo. Umunyangororero wandangiye aha ngaha muri mwe. Turutse muri Ngororero hehe? Ngororero hariya hitina cyazo. Gatyazo. Namwe kumugira ibintu byiza ko mwamukijije ibintu bisumbi ibindiho. Ati nawe gana bari abantu barakugira ubushobozi rwose pe wongera amahoro. Cyo kinyeje hangana. Tuvuraga benshi cyane. Nagire mu mfura muramugize neza. Nzabahemba rwose. Nzabarangira n'abandi. Nkuko Karoli najya tuba mu nani yandajya yabandanye. Tuvura ubugwayi bwose. Yego. Abadashukwa, abatabyara, abagumiwe, ibihato, batega abantu mu maguru, kurutsa, abana bavukanye ubugwayi, byose turabikora. Umugore utameze neza nabyo byose turakora. Umugabo utagira guco turabikora byose. Utagira gute? Utademaraga. Kudemara ni kwegera umudamu. Yego barahari. Ubwo nje nubwo nshaje ariko mfite umwana wanje nabirasa. Yego. Azaje arangira mu kintu. Za Gatonde, za Ndusu, zashira hose nagiye. None ndashaje ndi gutabara. None rero umwana wanje niwe uzangira mu kintu. Mudufashe mugiye. None wabonye ngaye kugira ngo tukuvure. Kane. Reka twenga bakuru mama. Sumi mbate mukaka gikubanzira cumwuzukura tanze mbate mukaka muracishime muracakiriye. Ngazaba higuriki. Muzaza nenga bakuru ngihene n'umutsima w'ingano. Uzawuteke umara imisi ne. Babyeyi bakuru mwakiri ikubanzira cange mbate mukaka. Nyamingi mupemo. Kira. Rohozi gwangu wakuzi. Mbate mukaka. Urakoze kwa muzukuru. Benshi bibaza ko ubuvuzi gakondo bushobora kuba bufite byinshi bukemura, natwe twabyibaje bituma tunyarukira aho bukorerwa, hanyuma tugiye kuganira n'uyu mukecuru nk'uko muri buze kubibona. Ubu buvuzi bukoreshwamo buracyahari, burakora kandi buravura ku bagenda babugana. Reka abanza twibwire, turaza no kubarangira kugira ngo mubone aho ushobora kubona ubu buvuzi. Witwa nde mukecuru? Nitwa Nyiragahamiriza. Ubwo kera rero twaravute dusanga ba data n'aba mama n'abanyogokuru bavura bya gihanga. Abagore bagumiwe kutabyara, abakobwa bazingiwe kudashaka abasore. Ubwo bategaga abantu ibintu mu maguru bakagenda amaguru gakabyimba. Iwaje no kubyara ku bitaro bagasanga barakumanikiye byose bakabivura.
ubwo n'ibihato no kurutsa ibyo bintu byarahose. ubwo muri make harimo hagaragaramo n'ibintu bijyanye cyane cyane ndikumvamo ibintu bijyanye n'amarozi. N'amarozi barogaga umuntu noneho yaba atagiye kwirukisha ngo babimukuremo agahita apfa. Ariko rero bya gihanga baramuhaga imiti akabiruka bikavamo agakira. Bivuze ngo ibi ngibi byakorwaga uri muto uri mu muryango wabaga ubireba? Nabaga mbireba ndi kwa nyogokuru niyo narerewe. Nyogokuru yaravuraga na sogokuru. Nanje mbese niho nyogokuru na sogokuru babindaze bamaze kwitaba Imana. Bivugwa yuko cyane cyane ubuvuzi koko ari umurage, ubwo nukuvuga ngo nabo babirazwe n'ababyeyi basize. Nanje niyo narerewe nanje barabinsigira. Warakomeje rero urabikora, urakomeza uvura abantu, urakomeza urabarutsa abo baroze ndetse n'ibyo bihato kugeza n'uyu munsi. Kugeza n'izi saha barangana, uretse ko ngeze mu busaza mu bucecuru nyine, ubwo nanje nabiraze umwana wanje. Nanje niwe ngiye kubiraga nawe aje arakora nk'ubuvuzi bwa gakondo bwa sogokuru na nyogokuru. Bivuze ngo mu muryango ubamo ubu buvuzi gakondo, umwana wahagomba kuba ari aho ngaho hafi abikurikirana umunsi ku munsi. Yego, ni ukubikurikirana umunsi ku munsi ku murwayi uje kwivuza. Nk'iyo abana ari benshi mu rugo se bose babaraga ubu buvuzi cyangwa harimo umwe uba waratoranijwe kugira ngo aragwe ubu buvuzi? N'umwe natoyemo unyubahaga unkundaga, niwe nanje naraje ubwo buvuzi. Ubwo niyo mpamvu nawe iwanyu babukuraze? Nanje niyo mpamvu nubahaga nyogokuru na sogokuru, niyo mpamvu babundaze. Nanje mburaje umwana wanje nkundaga. Urakoze cyane. Hari rero bumwe abantu usanga bavuga bati ntibishoboka, ni amagambo, niki wabidusobanuriraho? Njewe abantu navuraga bampaga impano yo kugira bati wa mukecuru waratuvuye twarakize none tugiye kuguhemba igikorwa dukoreye. Nkabona banzaniye ihene, nkabona banzaniye mbesi igikorwa ciza mu rugo, kandi bakaza kunshimira. Ko hari abantu batemera ko ayo marozi abaho? Abaho. No kuzinga abakobwa badashaka, no kuzinga abantu kugira ngo babone n'abagabo babo bibaho. Bibaho rwose. Yego. Hanyuma hari abantu rero usanga kenshi nk'iyo baje babagana, abenshi baza bafite ibihe bibazo? Baje kukubwira ko bagwaye, bakakubwira ubugwayi bagwaye, noneho nawe ukabakemurira ikibazo ukabavura. Ntaho byaba bigera bikabagora se ku buryo namwe hari byabananira? Oya, ntago byatunanira. Ntago byatunanira, twese dufite ubushobozi nk'abaganga ba gihanga. Aha nari ngiye guhita nkubaza ngo ubushobozi mu bukomora hehe, mukomoka kuki? Kuko naje mbona ibikoresho bitandukanye hano, nabyo uragenda ubitubwiraho bike yenda n'ibindi, n'uya muhungu arabuze kutwunganira kugira ngo umuntu yumve imbaraga aho zituruka. Tuba dufite imiti inyuranye y'ubugwayi bwose. Iyo uje ukavuga ubugwayi, umuti guba guhaye. Ubwo imiti iranyuranye nko kwa muganga nyine uko bisanzwe. Turagikemura rero ukagenda ukawunywa, nanga nka gukorera gahunda neza, ukagenda ukaza uri kuvuga ko wakize. Umuntu ahita yumva umuti akavuga ati si umuti. Hari imiti usanga abantu bakura mu bimera, ndavuga mu byatsi, hari imiti bakura mu bikomoka ku matungo nk'impu, amahembe ndetse n'ibindi, ndetse no mu bindi bitandukanye bituruka mu butaka nk'amabuye, ibumba n'ibindi. Mwe imiti muyikomora kubiki? Ubwo twebwe abavuzi ba gihanga ba kera, ba sogokuru na basogokuruza badusigiye imiti, naho tuyikura harimo n'amabanga. Yego. Uyu rero ni ukuvuga ngo uyu muhungu wawe wamaze kumuraga ubu buvuzi, ese murafatanya mu gukomeza kuvura abarwayi cyangwa hari naho mujya kubasanga kure bikangwa ko yajyayo ariko byose yaramaze kubimenya? Iyo ari kure nananiwe ndamwoherezaga akagenda akabavura, akaza kumbwira ko yavuye kubavura, bakazaza kumbwira ko umwana wanje yabavuye bakize, bakaza kudushimira. Se hano twabonye hakunda kugenda abantu benshi,
nta gihe kigera mu kumva murananiwe cyangwa se muri mu bihe mudashobora kuba mwakwakira umuntu ku muvure bitewe n'abantu benshi? oya ntabwo tunanirwa kubavura kandi baba bababaye turabavura, twananirwa tukaruhuka akanya gato tukongera tugakora akazi kacu. ariko ngo haza n'abaturutse kure cyane. yego za Ndusu, za Gatonde, za Nyamutera, za Kigali, za Gisenyi, nta batatugana bose barazaga kandi barakira pe, ahubwo abo tuvuye bakazana abandi. turacyakomeza tuganira rero ubu buvuzi gakondo cyangwa se ubuvuzi bwa kinyarwanda. Twumvise yuko habamo umurage. Uyu nawe ni umwana w'uyu mukecuru, reka atubwire muri make kwakira irage cyangwa se umurage kuri ubu buvuzi, uko yabukurikiranye, uko yabwakiriye, nuko agerageza gufasha abantu. Reka banza twibwire. Nitwa Uwayo Juma. Mama yagerageje kumbwira ati mwana wanje, urabona turi mu isi y'ibibazo ariko hari ibanga njaka kuzakumenera. Ati se mama nirihe banga? Ati rero nanjye bangiye kuzakumenera nayimenewe nande na nyogokuru. Murabona murabyirebera ahangaha dukora umurimo w'ubuvuzi gakondo. Murabona ahangaha iri hembe ni Munyakuzi, iri ngiri ushobora kuba uri hirya hanze y'igihugu rikaba ryagenda rikagufashiriza iyo ngiyo yuri uduhaye umwirondoro wawe tukarituma. N'ubu njaka naje unyamuru kureba guca mukabibona gose rikagenda nako kanya uko n'ukuri songoye ni nako ndawe tinda mu kirere. Turarifata tukarituma, waba uri muri Amerika, waba uri hehe, aho waba uri hose riragufasha. Hanyuma iryo rindi wavuze ngo ryitwa Munyakuzi. Uraribona rero Munyakuzi abari kindu kigira vuba vuba. Urabona ahangaha hafatiye amafaranga. Aya mafaranga rero niyo baba bakwibye. Na iringiri niyo ridufasha mu kazi ka buri munsi, ritarigerageza ako kanya kugira ngo ibyawe byagiye ako kanya bigirute bize kugaruka. Nuvuga ngo mu byo mukora n'abantu bibwa cyangwa se abantu bariganyijwe ibintu, nigeze ko mu musaza avuga ati baranyambuye, murashakisha, mufasha umuntu gushakisha cyane gose naho kanya naho bwawe kubyirebera. Iri hembe riragenda rigashaka cyane gose, dore ngubu urabona kino giceri wakijanye, urabona ko cavuyeho, ariko urabona ubu ngubu nagirute naho kanya ngo tangira guca, urabona ko cagirute ko ca isekirute kirifata. No kuvuga ngo aho ibintu bya byose bizaba babiri nako kanya na maderegite bitabigirute bihita bikemuka. Yego, uracyari muto, ubu buvuzi biragaragara ko ufatanya na mukecuru kubera umurage mukura mu muryango. Hanyuma twagira ngo turebe abaza babagana umunsi ku munsi, utunganiye nkuko mukecuru bitubwiye, baza bafite ibihe bibazo. Hari abaza bafite ibibazo by'amarozi, abantu basize ibisazi, abandi babyimbye inda, abandi babyimbye amaguru, abandi bagwaye indwara zo kuva zidakira. Abo akenye nibo dukunze kwirute guhura nabo. Abantu baruzi inyatsi, ibintu by'imyaku kadepoza ahantu nibikunde, ibintu nk'ibyo abantu nibo dukunze kwirute guhura nabo. Mu byo mukecuru yatubwiye harimo ibintu by'amarozi y'amategano, kuzinga inda, umuntu agiye kubyara bigafata igihe kirekire, n'ibyo bintu by'imyaku ndetse na za karande zindi. Nagira nkubaze, mu miti mukoresha wagiye ukurikirana ba nyogokuru bakoreshaga ndetse na mukecuru wawe yagiye akoresha, kuba dukurikiye yaba iva nkahe? Kuko hari imiti tuziva mu bimera, mu biti, ku bikomoka ku matungo ndetse no mu butaka. Urabona rero hano tugira imbaraga zitandukanye. Iyo tugiye guhamura ndagutuma abantu baje kuduhamurira. Ubu urabona iri hembe rishobora gusimbuka rikaja muri Amerika. Ubu none ahangaha ari mangeneye umuti bita mubuwa. Riragenda muri Kongo mu shamba. Ribuce girute riwuzana ahangaha. Ari mangeneye Kamaramahano. Kamaramahano ishobora kuba byibuze iri muri Nyungwe. Iri hembe riragenda rigirute iriwahire rigirute riwuzane. Ariko hari ibanga dufite twihariye, umurage twasigiwe tutagomba girute kugaragaza mu maso yanyu. Murakoze. Yego, urakoze cyane. Uvuze umurage ukomeye, noneho tubihuze yenda n'ibintu bijyanye na basugukuruza ahangaha, kuko aramuntu avuga bati hari izindi mbaraga zishobora kuba zituruka yenda kuri Nyabingi cyangwa se zituruka n'ahandi mu myemerere y'abantu ya kera uko babyemeraga, bihuriye.
Okay, abantu rero tubyumva kimwe, umuntu ngo yongeye kwivuza ngiye kwa shitani, nonse kuri umuntu ukora ni shitani, ko babonye amasobo ya shitani, ahubwo twe nubu twari dufite twasigiwe, nta abo bavuga ngo bagiye kwa nyabingi ni ibintu abantu bisizemo, ariko ubu tuvugana n'umuntu avugana na shitani, twe ni imbaraga n'ubuvuzi bukuruturuka mu muryango wacu bwa gakondo, si ugushakisha. Hari naho hantu uzumva ngo kwa kanaka, ubu dufite ikibazo cy'abaganga bagenda batwitirira barya abantu amafaranga ngo nahuye ngo na kanaka. Mu by'ukuri ndibaza umuntu namugira ikire kijana gute, wabonye ko bazana ikire kijana ahangaha, noneho kumwe umuntu ngo byagenze guce, kandi uwo muntu yagize nuko duharabika no guharabika izina ryacu. Natwe mu by'ukuri uraza tukakwakira tukagusuzuma, y'ibyawe tubonye ari ibyo kwa muganga tukohereza hehe, kwa muganga mu kizungu, yari bya kinyarwanda, turakwakira tukakuvura ugakira ugataha. Aha, ngibi rero ibyiza byo kugenda tukajya kwirebera. Hari benshi bashidikanyaga, burumva yuko ubuvuzi gakondo nabwo bwemera ubuvuzi bwa kizungu, n'ubuvuzi bwa kizungu hari aho bushobora kuba bwemera ubuvuzi bwa gakondo. Hari aho n'abavuzi ba kizungu bashobora kuboherereza umuntu bakavuga bati ibi ngibi si ibya kizungu, mujye mu kinyarwanda. Cyane gose hari igihe hagera bakubwira ati ndago ibi bintu ndago ari ibyahangaha, gana hehe, gana mu kinyarwanda. Kandi hano abantu baraza benshi cyane gose nawe wabyiboneye. Aha, reka rero noneho dusoze tureba bimwe mu bikoresho bigize ubu buvuzi buri muri uyu muryango. Aho ugiye hamwe usanga badafite ibikoresho bimwe, ibyo ahangaha bafite byadutangaje. Twabonyemo dusobanura bimwe na bimwe mu byo turimo tubona hano. Urabona iri hembe ubona bagita munyakuzi. Munyakuzi icyo bisobanura gufasha aho umuntu yaba ari hose byihutirwa ako kanya. Iri ngiri ubona bagita kaboroga. Kaboroga no kuvuga ngo aho waba uri hose utaka ubabaye uboroga. Urabona ukuntu gigonza hanga guca ritari gufata rikakwiyegereza rikagushira muno hagati. Ndago wakoraho. Ndago wakoraho. Noneho yujemo hano hagati ritari rifata ibibazo byawe. Ubwo urikoza ku muntu ukurikije ikibazo afite. Reka da niyo twaba tari kumwe. Nje no kuvuga ngo umwirondoro yawe amazina yawe. Urabona ukuri imeze guca. Riraza mu hano guca kugira ngo mbone ko ibyaye mzakiriye. Hano hari akantu nza kubona kameze nk'ifoto yawe, ngahita ngusuzuma tutayi kumwe. Kugira ngo aho waba uri hose ku buryo kuza bikugoye, iri ngiri niryo ritegerute rigufasha. Yego. Nabonye n'uducuma mbona. Dore rero iki gicuma ubona nawe bwawe uko ciyumvira kirimo inzuzi zera. Inzuzi zera mu yandi magambo no kuvuga ngo gifasha abantu bahuye n'amashitani, amahumane, kwa kunuvanga abantu bari kugenda ngahantu ngo umuntu wahuye n'imyuka mibi. Kino gicuma ngira guca wa muntu wahuye n'iyo myuka mibi igahita imuvamo ako kanya mu masegonda. Urabona uyu ni umurizo. Ubu ni umurizo w'iki? Uyu ni umurizo w'inyamaswa bita inzanga. Inzanga ni inyamaswa kuva na kera hose abakuru bo barayizi. Inzanga ndago ushobora guhura n'ibibi nayiguhaye ntuziza kubikenera uze nguherezo gatoya. Inzanga ni ukuvuga ngo ni ikintu ushobora aho wanyura hose, haba ari ahantu hari imyuka mibi, haba hari ahantu hari amashitani n'amarozi, ibyo bintu ndago byagirute ndago byagufata. Ubu hari abantu bagerageza kutwigerera, ariko kubera ariyo mpamvu ubona iyi nzanga ntabwo wapfa kuyibona hariho. Ndapfa kuyibona hariho hose, ari ahantu uzasura abaganga ariko ndamuganga uzasanga afite iki inzanga. Iyi ngiyi twayisigiwe na sogokuru bitaga Yakobo. Yego. Hanyuma iri hembe ryo mwana naryo ni ryo sogokuru. Ibi byose ubona ndago abi twagiye gucirira ni byo sogokuru yagizute yadusigiye. Urabona nibuye. Urabona iribuye sesara bwayi siniki. Iribuye amahembe gari ko yahantu bita irubumbashi. Riva irubumbashi iri nibuye umudamu bamanikiye hinda. Turikoza mu mazi twarangiza yamazi akayoga ava aho ngaho umwana agizute amubyaye. Iyo byanananye kubyara.
kubyara. nabonye n'inzogera. Iyi ni inzogera rero, iyi ni gwamiringi. Gwamiringi ni ukuvuga ngo gwamiringi ni ikintu aho utambutse hose umuntu akumvamo izindi mbaraga, akumva imirindi kandi utari wagera aho ute aho ugeze. Ngira ngo nabonye n'irindi hembe hariya ryera ry'umweru. Iri ubona rero, iri hembe iri ureba niritoya mu yandi yose. Ariko iri ngiri rifite imbaraga zirenze uko ayanganya atekereza. Iri hembe umuntu wese basize mu mazi, niyo bagushira muri Tanganyika, niyo bagushira hehe, iri hembe ibintu byose bagutegeyemo, wabonye kajyo nakoreshaga ndi kuvura n'abantu kugira ngo ibintu babasizemo bivemo, aho waba uri hose mu mazi ukubona uko ari umweru. Aho bagusiza hose mu mazi iri hembe iribona rigukurayo ako kanya vuba vuba. Kandi ibintu byazingo byira ngo genda ngo uzaza ngo ubiyiza aho ngaho twicaranye ako kanya uberaba niki n'amaso yawe. Ni rimwe rifasha no gushakisha abajura. Yego. Ngira ngo nabonye n'uruhu. Uru ruhu urabona rero uru ruhu ubona. Uru ruhu impamvu ndagwambaye mu kigera hangaha, abaganga benshi bakunze kubikora bihishije ko bazi ibyo bakora, bazi ko ari ukubesha. Twero ndaho tubeshe ibyo tubikora ku mugaragaro. Urabona ngiye kugwambara amaza nakuramo ingofero nasigiwe na sokuru, ngayirambika hangaha, noneho narangiza urabibona neza, urarubona hano rufite amaso ndeberamo, ngira ngo turukurebana. Ubwo urunguru iyo ngwambaye guca imba mfite imbaraga 700. Imbaraga 700 harimo imbaraga zo gufasha abantu bari mu Rwanda, bari muri Amerika, bari muri Aziya, bari hehe. Ubwo izo ni imbaraga zikomeye cyane. Ufite imbaraga zidasanzwe cyane gose n'ubu nawe uri umusura urabona ndi gato cyane, ariko ubwo ngwambaye urabona ubu napima nk'ibiro 300. Kandi urabona ndi mutoya cyane, ariko urabona kubera ko maze kugwambara urabona ukuntu bo kwanje gukura. Yego, urakoze cyane. Reka rero kuba dukurikiye noneho mu kanya gato nkuko mwagiye mubona iki kiganiro, noneho turebe umuntu ukeneye ubu buvuzi, ko twabonye ko baza baturutse hirya no hino, ariko hari n'abadukurikiye bashobora kuba bagira bati dukeneye kugira ngo natwe tugende bari abantu badufashe gukemura ibibazo dufite.